Alright, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu, nizere ko meze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza. Nongeye kubaha ikaze twinjiye makuru yo kuri uyu munsi turi tariki 30 z'uku kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka w'2026. Nitwa Mukadamba haye ikaze muri aya makuru agiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Reka mbabwire yuko muri aya makuru twinjiyemo aya masaha turaza kunyarukira muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Babwire ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 abaramukiye amerwano ikomeye cyane, turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru kandi muraza akunyemerera tuze no kunyarukira mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi haturutse inkuru ikomeye cyane iturutse mu gace ka Cibitoke, aha ngo humvikanye neza umuriro uteye ubwoba kandi ukomeye. Ndaza kunyarukira ahangaha muri iki gihugu cy'u Burundi muri Cibitoke turebera hamwe bijyanye n'uyu muriro meze nabi wadutsangaha ugatwika ibice bitandukanye, turabyinjiramo ku buryo burambuye. Mu gihugu cya Australia abanyekongo baba muri iki gihugu bigaragambije bakaba barimo kwamagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamurenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubigarukaho ku buryo burambuye. Turaza kunyarukira Kinshasa, mbabwire ko muri uyu mujyi wa Kinshasa ibintu byakaze. Ubuyobozi bwamaze gushyiraho ubwirinzi bukomeye nyuma yuko barimo kwikeka imyigaragambyo ikomeye cyane, kandi n'imyigaragambyo birumvikana yanamaze guteguzwa hirya no hino. Turaza kunyarukira muri Beni, imfungwa zigera ku 9 zimaze kurekurwa nyuma y'uko bigenze gutendaje nkubwire impamvu itumye izi mfungwa zigera ku 9 zose zirekurwa. Kinshasa itorero ryitwa Kongore Vivo rimaze gutangaza no guteguza abaturage ko hari gutegurwa imyigaragambyo igomba kuba ku wa gatanu tariki 5 Kamena muri uyu mwaka. Ni imyigaragambyo igamije iki? Ndaje byose tubyinjiremo ku buryo burambuye, hanyuma turaza no kureba uko situation yifashe aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu birebana n'icyorezo cya Ebola. Ndakubwira ko abakozi no kuvuga abaganga ndibuze kukubwira imibare yabo bamaze gutakaza ubuzima. Ni inkuru ibabaje kandi iteye ubwoba. Igihugu cy'u Burundi ku gitutu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze gufunga umuyobozi cyangwa se umuntu ukomeye cyane. Ndaje nabyo tubyinjiremo ku buryo burambuye. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero mudukurikiye makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV, nongeye kubaha ikaze, nizere ko mumeze neza. Ibitekerezo byanyu turaza kubinyuzamo amaso ni mu bitambutsa, hanyuma namwe mugeze hano ari ubwa mbere ndabasaba ngo muze kunkorera subscribe, muraza kuba mugize neza. We ugeze hano wari we wese yaba umushya yaba usanzwe unkorere subscribe nako unkorere like, uraza kuba ugize neza. Nabahaye ikaze rero, ahubwo igisigaye munyemerere dutumikira abadutumye, hanyuma mu kanya gato cyane ngaruka twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. N'amakuru mwateguriwe n'abanyamakuru ba Ibendera TV mugiye kugezwaho no Mukada. Mwese ikaze. Kimwe mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito, akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho waba uherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguha inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera, afite umuti aguha wari warabaswe n'itabi ugahiturire burundu kandi urabizi ko itabi bishobora kukwica. Hatanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Hatanga umuti w'uruhereko, avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko.
Hatanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Hatanga umuti wa diabete, uw'umwijima, uwa hepatite A na hepatite B. Hatanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Hatanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Hatanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda? Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Alright, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Niba ukeneye muganga rero biroroshye cyane, uramuhamagara, numara kumuhamagara ibintu biraza kugenda neza cyane. Nyemerera nkubwire yuko niba ukeneye muganga yitwa Muganga Nzito, niba umukeneye rero urahamagara kuri nimero yikurikira, nakamenyetso ko guteranya 07 nakamenyetso ko guteranya 250 7954 099 Muganga Nzito uraba wamugezeho, hanyuma ubundi agufashe ibintu abigende neza cyane. Ndakubwira yuko niba ukeneye muganga kandi ukaba ufite zimwe mu ndwara bamaze kuvuga hano, ndakwinginga ngusaba ngo uhite umuhamagara, ubundi ibintu bigende neza gatanu kuri kagenzi kako. Nshuti bakunzi bacu mudukurikiye rero, twinjiye muri aya makuru ku buryo burambuye. Ni amakuru twanzikiye muri teritwari ya Rucuru. Ni imirwano ikomeye cyane yongeye kuramuka, ikaba ari imirwano yongeye guhanganisha abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 n'abarwanyi ba Wazalendo barwana ku ruhande rwa leta ya Congo. Amakuru aravuga ko akuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi mu mudugudu wa Rusuri uherereye hagati ya Mirangi na Kwangwara mu itsinda rya Mutanda, ni mu gace ni muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Hongeye kumvikana imirwano ikomeye yongeye kuramuka muri aka gace, ikaba ari imirwano yongeye kubura hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo n'abarwanyi ba Wazalendo. Amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko imirwano yatangiye ahagana saa 12 za mu gitondo. Nyuma yaho abarwanyi ba Wazalendo binjiye muri uyu mudugudu wa Rusuri bagatangira kurasa ku birindiro by'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Bivuga ko aba barwanyi binjiye ahanga bakagaba igitero gikomeye ku birindiro bya Alliance Fleuve Congo 23. Ibi byaje gutuma abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 nabo bahita batangira gusubiza ibi bitero, abicyo rero urugamba rwambikana gutyo. Amakuru aravuga yuko ibi byatumye abaturage benshi bahita batangira guhunga, nyuma yuko n'ubundi ibi byari bitangiye gukomera. Amasasu rero yakomeje kumvikana, amasasu yoroheje n'aremereye akaba yahise atangira kumvikana, ndetse amakuru akavuga yuko aya masasu ngo yarakaze cyane bituma abantu benshi bakise bahunga igitaraganya birukanyira icyagara, abandi bagahungira hitwa Mirangi, ndetse ngo hari n'abahungiye mu mashyamba atandukanye. Imibare y'abasivile baguye muri iki gitero cyangwa se muri iyi mirwano amakuru nago ayigaragaza, nubwo bivuga ko ngo haguye abantu benshi bitewe nuko iyi mirwano ngo yabaye imirwano ikomeye kandi imirwano itunguranye, aho bivuga ko amazu menshi yatwitswe kandi andi agasenywa n'aba barwanyi ba Wazalendo. Abarwanyi ba Wazalendo ngo barashaka yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bava muri ibi bice ku kibini cyiza.
hari abaturage bavuga yuko rero imirwano yari ikomeye cyane, bakavuga yuko ari imirwano yumvikanyemo intwaro ziremereye n'izoroheje, bigaragaza uburyo iyi mirwano ngo yari ifite ubukana bukomeye cyane. Amakuru avuga yuko n'ubundi kugeza ubu ngubu aha muri Rusuri ngo ibintu bikimeze nabi cyane, aho abaturage bavuga yuko hakomeje kumvikana amasasu menshi cyane kugeza ubu tuvugana. Ibintu rero bikaba bikomeje gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunze ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru rero, ni munyemerere mbabwire yuko kugeza ubu abaturage barimo gutabaza bavuga yuko bugarijwe n'iyi mirwano yongeye kuramukira ahangaha, kandi ibintu bibateye ubwoba n'impungenge zikomeye cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye hano ku Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire yuko ubu tuvugana hari amakuru akomeye aturutse mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko mu gace ka Cibitoki. Amakuru aravuga yuko isoko rikomeye akamuri Cibitoki mu Burundi yafashwe n'inkongi y'umuriro ukaze rigahinduka umuyonga. Ni mu gihugu cy'u Burundi mu ntara Cibitoki, abaturage baguwe gitumo n'inkongi y'umuriro ikaze yafashe isoko rikomeye yo muri aka gace irarikongora, ku buryo ibicuruzwa byinshi n'ibikorwa remezo byari biririmo byangiritse bigahinduka umuyonga. Amakuru yizewe aturuka muri ibi bice aravuga yuko uyu muriro wadutse mu ijoro ryaraye rikeye, ukuvuga ijoro yo kuwa 29 rishyira kuri wa 30 Gicurasi muri uyu mwaka ahagana ku isaha moya z'umugoroba, nibwo ngo uyu muriro wahise utangira gutwika no gukongora, ukwira vuba cyane mu bice bitandukanye by'iri soko. Nkuko abari hafi y'aho ibi byabereye babitangaza, iyo nkongi ngo yari ikaze ku buryo yagaragaraga na kure, ndetse ikirere cyo hejuru y'agace ka Cibitoke kikaba cyari cyahindutse umutuku kubera ubukana bw'umuriro n'umwotsi mwinshi wari umaze gukwira hose. Abaturage benshi bahise bakururira aho byabereye, bagerageza gutabara no kurokora bimwe mu bicuruzwa byari bitarakongoka, ariko ubukana bw'umuriro n'umuvuduko wari ufite ngo byatumye ibikorwa byo kuwuzimya bigorana cyane. Kugeza ubu amakuru ava muri ako gace agaragaza ko igice kinini cy'isoko cyamaze gushya kigakongoka. Icyateye inkongi y'umuriro ntikiramenyekana kugeza ubu ngubu. Inzego zibishinzwe ariko bavuga ko zirimo gukusanya amakuru kugira ngo hamenyekane inkomoko yayo n'ingano y'ibyangiritse. N'amakuru aratangazwa ku bantu baba bahitanywe cyangwa bakomerekejwe n'iyi nkongi, ariko bikaba bivugwa yuko bashobora kuba atari benshi niba banahari, kubera yuko n'ubundi iyi nkongi ngo yabaye ahagana mu masaha y'ijoro, mu gihe bamwe bari basa naho bamaze gutaha. Iyi nkongi ibaye mu gihe Burundi bumaze igihe bwibasirwa n'inkongi z'umuriro zibasira ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi n'ibya leta. Mu minsi ishize amasoko atandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi yagiye afatwa n'inkongi z'umuriro zigateza igihombo gikomeye ku bacuruzi no ku baturage ubwabo. By'umwihariko mu mezi make ashize igihugu cy'u Burundi cyongeye kuvugwa cyane nyuma y'aho depo y'intwaro za gisirikare nayo ifatiwe n'inkongi y'umuriro igakongoka, ikangiza ibikoresho byinshi bya gisirikare ndetse igateza n'impungenge ku mutekano w'ibyo bikorwa remezo muri iki gihugu cy'u Burundi. Ababikurikiranira hafi baravuga ko isubiramo ry'izi nkongi rikomeje kuzamura ibibazo bijyanye n'umutekano w'ibikorwa remezo, uburyo bwo gukumira impanuka z'umuriro ndetse n'ubushobozi bwo gutabara mu gihe habaye ibiza nk'ibi.
kugeza ubu abaturage bo muri Cibitoke bakomeje gukurikirana uko ibintu bihagaze mu gihe ubuyobozi bw'u Burundi butegerejweho gutangaza imibare nyayo y'ibyangiritse ndetse n'icyateje inkongi y'umuriro ikomeje kuvugisha abenshi muri iki gihugu cy'u Burundi. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeze rero ku mirongo y'imyigaragambyo. Mbabwire yuko ibintu byahinduye isura yo ku rwego rwo hejuru. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV, ariko mbere yo kwinjira muri iyi nkuru ijyanye n'iyi myigaragambyo yongeye gukomera ikazamura situwasiyo igatuma abantu benshi bongera kwibaza cyane ku bijyanye n'umutekano w'abanyekongo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko imyigaragambyo ikomeje kwamagana uburyo abanyekongo bahura n'ibibazo bikomeye cyane. Nyamara nongera nkwibutse ko hano turi ku Ibendera TV, makuru agezweho kuri aya masaha. Niba amaze kugera hano, nyemerere nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka mbabwire yuko abanyekongo ba muri Australia bigaragambije bamagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyekongo b'abanyamurenge. Abanyamurenge n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi barenga 400 baba muri Australia bakoze imyigaragambyo bamagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa bene wabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamurenge bo muri Kongo bazizwa uko bavutse, bigizwemo uruhare na leta ya Kongo. Ingabo z'u Burundi zagiye gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwica abaturage bayo nk'uko aba bari mu myigaragambyo babivuga. Ni imyigaragambyo kandi ngo igaragaramo abarwanyi ba Wazalendo n'abandi bafatanya na leta ya Kongo mu mirongo y'urugamba. Iyi myigaragambyo yakozwe mu buryo butuje, ikaba yakorewe mu mujyi wa Canberra. Akaba ari imyigaragambyo yabaye ku munsi w'ejo tariki 29 Gicurasi muri uyu mwaka. Hanamaganwa n'imvugo z'urwango n'itotezwa bikomeje gukorerwa abanyamurenge bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imyigaragambyo ibaye mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abambari bayo bakomeje kwica abaturage bayo bakoresheje ibitero bya drone, gutwika ibice aba baturage babamo, bikajyana no gufunga inzira zifashishwa mu gutanga ubutabazi ku banyamurenge bari mu misozi miremire ya Minembwe, bigatuma abarimo n'abana, abakuze n'ab'intege nke bapfa ku bwinshi. Ni imyigaragambyo yateguwe binyuze mu miryango ibiri irimo uw'abanyamurenge baba muri Australia, no kuvuga abanyamurenge Congolese Community of Australia, ndetse n'umuryango w'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda, no kuvuga Kinyarwanda speaking Congolese Community. Banyuze ku nteko ishinga amategeko ya Australia, kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iy'Ububirigi bukomeje kugira uruhare mu bikorwa by'imirwano ibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, binyuze mu guha intwaro no gutoza ingabo za Kongo nk'uko amakuru atandukanye yagiye ahagaragara abyemeza. Abigaragambya bagarukaga ku buryo bene wabo bo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo bakomeje kwicwa, bagasaba guhabwa ubutabera. Bagira bati, turasaba ubutabera, amahoro ndetse n'uburenganzira bwo kubaho nk'abandi bose. Aya ni amagambo ya perezida waba bigaragambyaga yitwa Birori Zawadi Munyaruhanga, agira ati, turasaba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuturinda. Birori Zawadi yasabye bene wabo bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukomeza gutwaza no kwirwanaho, agira ati, mukomeze mwirwaneho, ntimuzatezuke kuvugira bene wanyu.
hanyuma undi muyobozi witwa Innocent Amini Yuhiwe avuga kuri iyi myigaragambyo. Uyu ni umuyobozi wa community y'abavuga ikinyarwanda b'abanyamurenge, avuga ko iyi myigaragambyo yateguwe mu rwego rwo guha agaciro abanyamurenge. Yagize ati twahisemo umujyi wa Canberra kugira ngo ubutumwa bwacu bugere ku butegetsi cyangwa se ku bategetsi. Innocent Amini Yuhi yavuze ko bashyiriye ubutumwa bwanditse ambasade za Amerika n'Ububiligi. Yavuze ko abanyamurenge babarizwa muri Amerika n'Ububiligi nabo batangiye kuvugira bene wabo bari kwicwa ubutitsa, nabo aribo abagezweho kugira ngo bahuze imbaraga basaba ubutabera bimwe imyaka myinshi. Basaba ubutabera rero kugira ngo babone amahoro mu gihe ubutabera babwimwe mu myaka myinshi ishize. Imyigaragambyo y'abanyekongo baba muri Australia ikurikiye iy'abanyamurenge baba muri Amerika. Bakoze imyigaragambyo mu mahoro basaba umuryango mpuzamahanga gutabara bene wabo bakomeje kugabwaho ibitero mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bayikoze kuwa 20 Mata muri uyu mwaka wa 2026, aho umuryango Mahoro Peace Association wateguye imyigaragambyo yabereye mu mujyi wa Washington DC, watangaje ko yitabiriwe n'abanyamurenge barenga 4,000 baturutse mu bice bitandukanye bya Amerika. Uyu muryango wagaragaje ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi zifite uruhare mu bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge muri komine Minembwe no mu bindi bice by'imisozi miremire muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyamurenge baba muri Kenya nabo bigaragambije kuwa 20 Mata muri uyu mwaka batabariza bene wabo batuye muri Minembwe, bagaragaza ko ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no Burundi zifite uruhare mu bwicanyi barimo gukorerwa muri Minembwe. Bakomeje kwigaragambya mu gihe gushyira mu bikorwa amasezerano atandukanye y'amahoro yasinywe hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bikomeje kwirengagizwa no kugorana. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV, twerekeje Kinshasa, turakomeje n'aya makuru. Ni munyemerere mbabwire ko aya makuru tuyakomereje Kinshasa. Mwese rero niba muri kumwe natwe ndongera kubasaba ngo munkorere like, muraza kuba mugize neza. Ubwo niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nuze kugenda utankorera subscribe, nubikora uraza kuba ugize neza. Nkomeza kubifuriza kugira weekend nziza. Twerekeje Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu rero hamaze gushyirwaho ubuyobozi bushinzwe ubwirinzi bukomeye kubera imyigaragambyo irimo kukwihwiswa ko ishobora kubera ha Kinshasa, mu gihe impaka zishingiye ku ivugururwa ry'itegeko nshinga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje gufata indi ntera. Ubuyobozi bwa polisi y'igihugu ya Kongo mu mujyi wa Kinshasa bwatangaje ko bwafashe ingamba zikomeye zo gukaza umutekano mbere y'igikorwa cyiswe Ville Morte, bivuga ko cyateguwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi byatangajwe nyuma y'inama ikomeye yayobowe na komiseri wa polisi mu mujyi wa Kinshasa yitwa General Ismail Kantu Bakuru. Ni inama yabaye tariki 28 ku munsi w'ejo bundi. Iyo nama yahuje abayobozi bose b'inzego za polisi mu mujyi wa Kinshasa, barimo abakuriye za komisariya z'imijyi, imitwe ishinzwe ubutabazi bwihuse, urwego rushinzwe kurwanya ibyaha n'ibiyobyabwenge ndetse n'ishami ry'ubutasi bwa polisi.
mu butumwa bwatangiwe muri iyo nama, polisi ya Kinshasa yatangaje ko yamaze gufata icyemezo cyo gukumira hakiri kare ibikorwa byose bishobora guhungabanya umutekano mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bateganya imyigaragambyo yo kwamagana gahunda yo guhindura itegeko nshinga. Ubuyobozi bwa polisi bwagaragaje ko intego nyamukuru ari ugutanga umutekano ku baturage badafite aho abahuriye n'iyo myigaragambyo kugira ngo abakomeze ibikorwa byabo bya buri munsi nta nkomyi. Polisi kandi yaburiye ko umuntu wese wagerageza guteza abaturage umutekano muke, akora urugomo cyangwa kwangiza ibikorwa by'abaturage azafatirwa ingamba zikomeye kandi zihuse. Iyi myiteguro ya polisi ije mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje impaka zikomeye ku mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga, ibintu abaturage batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko bishobora gufungurira Perezida Tshisekedi inzira yo gukomeza kuyobora igihugu igihe kirenze icyo itegeko nshinga riteganya, bityo bakaba barimo kubyamagana bivuye inyuma. Mu byumweru bishize amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'imiryango imwe n'imwe y'abaturage bakajije imyigaragambyo n'amagambo yamagana icyo bise umugambi wo guhindura amategeko agamije inyungu za politiki. Shiti bakunzi ba Yendera TV, turakomeje n'aya makuru twerekeje muri Beni. Nyemerera nkubwire yuko aha muri Beni haturutse inkuru ikomeye cyane. Imfungwa zigera ku 9 zimaze kurekurwa, zikaba zirekuwe nyuma y'imbabazi zahawe na leta. Imfungwa zigera ku 9 zarekuwe nyuma y'imbabazi za leta, akaba ari imfungwa 9 zo muri gereza nkuru ya Kabgayi zarekuwe by'agateganyo ku munsi w'ejo kuwa gatanu mu muhango wayobowe na Vice Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, Komiseri w'ishami Louis Sekonde Karawa. Iki cyemezo ni kimwe mu bigize ishyirwa mu bikorwa y'icyemezo cya leta kigamije guha amahirwe ya kabiri imfungwa zujuje ibisabwa n'amategeko. Mu ijambo rye kuba generwa bikorwa iyi ngamba ubuyobozi bw'intara bwasabye kugira imyitwarire myiza kugira ngo bongere kuyubaka mu muryango w'Abanyekongo. Abagenerwabikorwa 9 bari bamaze kurangiza nibura 1/4 cy'igihano cyabo. Icyo kikaba ari ikintu cy'ingenzi kugira ngo umuntu yemererwe izi mbabazi. Bamaze kurekurwa, bamwe muri bo bashimiye abayobozi b'igihugu n'ab'intara kuba barabagiriye imbabazi. Umwe mu bagororwa barekuwe yagize ati, nishimiye cyane kuva muri gereza aho ubuzima butari bworoshye na gato. Ndasaba buri wese ufite uburenganzira bwo kubaha amategeko. Ndashimira by'umwihariko guverineri kuba yaraje gushyira mu bikorwa iki cyemezo cya guverinoma. Turashimira kandi inzego za leta n'iza gereza. Nk'uko ubuyobozi bwa gereza bubitangaza, iyi ngingo ngo ntiyemerera abantu bahamwe n'icyaha cy'ubwicanyi gufata ku ngufu, kwifatanya n'abandi mu byaha cyangwa kwitabira ibikorwa by'inyeshyamba. Umuhango warangiye mu mwuka wuzuyemo amarangamutima menshi, aho abahoze ari imfungwa bakuyemo imyenda yabo y'ubururu n'umuhondo mbere yo gusubira mu miryango yabo. Gereza nkuru ya Kabgayi iri mu magereza manini muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu mezi ashize abayobozi bafashe ingamba zitandukanye zo kugabanya ubucucike mu magereza yo mu gihugu. Amwe muri yo akaba acumbikira abagororwa benshi cyane kurusha ubushobozi bwayo.
Inshuti bakunzi ba Ibendera TV dukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere mbabwire yuko twerekeje i Kinshasa nanone ibintu abikaba noneho sasa byafashe intera yo ku rwego rwo hejuru, ariko unyibutse nongere nkwibutse unkorera like niba bamaze kugera hano, niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ntuze kugenda utankorera subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Twihuse rero Kinshasa hamaze guteguzwa imyigaragambyo igomba kuba tariki 5 Kamena muri uyu mwaka. Abapasteri, abayoboke b'itorero rya Congo Revival Church ERC bagaragaje ko bashyigikiye impinduka mu itegeko nshinga ryo kuwa 18 Gashyantare muri uyu mwaka ni mu mwaka w'ibihumbi 2006. Baratangaza ko abaturage bazagira imyigaragambyo kuwa 5 tariki 5 Kamena muri uyu mwaka mu mujyi wa Kinshasa bagamije kwamagana ihinduka ry'itegeko nshinga. Musenyeri Pascal Mukuna ukuriye inteko ya Gikristo ya Kinshasa yabitangaje mu izina rya Archiepiscopi Evariste Jiba ya Mapia, perezida w'itorero ry'ububyutse bwa Kongo. Muri video asobanura ko iki gikorwa cyo kwigaragambya kizaba gifite umwihariko wo kugaragaza ko badashyigikiye gahunda ya leta ya Kinshasa yo guhindura itegeko nshinga ndetse no gusobanura akaga k'itegeko ry'ibanze ryashyizweho na Joseph Kabila. Agira ati tuzifatanya n'abandi bavandimwe mu ngoro y'abaturage aho ubutumwa buzasomwa kugira ngo hatagira uhungabana bitewe n'ibivugwa ku itegeko nshinga rishya rigomba guha perezida wa repubulika indi manda. Oya ibi ntabwo ari byo, ibi ntabwo babyemera. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere dukomeje n'aya makuru turebere hamwe nuko situation ya Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifashe kugeza ubu. Ndakubwira yuko ibintu byamaze gufata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru. Ubu tuvugana noneho abaganga bakomeje gupfira cyangwa se bakomeje kwicwa, barakomeza gupfa bazize iki cyorezo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikaba byongeye gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Amakuru aturuka muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko kuva aho Ebola itangiriye muri Ituri, abakozi 6 bo mu rwego rw'ubuzima bamaze gutakaza ubuzima bwabo biturutse kuri iki cyorezo. Aya makuru yemejwe ku munsi w'ejo bundi kuwa 4 tariki 28 Gicurasi muri uyu mwaka i Bunia na Minisitiri w'ubuzima rusange mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku iterambere cyangwa se kuri situation y'iki cyorezo cya Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intumwa za guverinoma nkuru ziyobowe na Minisitiri w'ubuzima rusange Samuel Roger Kamba na mugenzi we w'itumanaho n'itangazamakuru Patrick Muyaya zageze i Bunia ku wa 4 kugira ngo zongere imikoranire mu guhangana na Ebola. Mu ntara zagizweho ingaruka muri iki gikorwa, inzego z'ubuzima zagaragaje impungenge zazo zikomeye ku bihombo byagaragaye mu bakozi b'ubuvuzi bifatwa nk'ibya mbere byagaragaye mu kwita ku barwayi. Bikaba rero ari inkuru ibabaje cyane aho abaganga bagera kuri 6 bose maze gutakariza ubuzima ahangaha biturutse muri iki cyorezo. Nk'uko raporo yeruka yasohotse kuwa 28 Gicurasi muri uyu mwaka igasorwa n'ikigo gishinzwe ibikorwa byihutirwa by'ubuzima rusange, ibigaragaza imiterere y'icyorezo mu ntara za Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, igaragaza ko hamaze kwandura abantu ibi
amaze kwandura abantu barenga igihumbi, mu banduye hamaze kwandura 940 n'abantu barenga igihumbi bamaze kwandura. Muri aba bamaze kwandura rero abagera kuri 906 bakekwaho kwandura n'abandi 223 abapfuye. Raporo kandi igaragaza ko umurwayi umwe yamaze gutangazwa ko yakize, mu gihe uduce twinshi tw'ubuzima tugekomeje gukurikiranwa cyane, harimo Aru, Bunia, Kiro, Mongobwaru, Nizi, Nyakunde na Rwamara ni muri turi. Kubera iki kibazo abayobozi ba Kongo barasaba abaturage kongera ubufatanye bwabo n'amatsinda y'abaganga kugira ngo abagabanye ikwirakwira ry'iyi virusi. Shiti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru yo kuri aya masaha, ni munyemerere noneho twerekeze muri ya nkuru. Ni inkuru ikomeye cyane. Igihugu cy'u Burundi cyokejwe igitutu kugira ngo kirekure umuntu. Uyu muntu ninde? Uyu rero akaba ari umuntu ukomeye cyane, akaba ari umuhanga mu mateka, akaba rero yaje gutabwa muri yombi n'igihugu cy'u Burundi biturutse kuri pressure cyangwa se igitutu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urwego rw'u Burundi rushinzwe iperereza rwatangaje ko rwataye muri yombi umunyekongo w'umuhanga mu mateka yitwa Benjamin Babunga Watuna, hashingiwe ku busabe bw'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Babunga yagiye mu Burundi mu bikorwa by'imiryango mpuzamahanga y'ubutabazi irimo Akeya, Inopsi na Save the Children. Iyo atabaga ari Bujumbura yabaga ari muri teritwari ya Uvira. Hashize igihe kinini asangiza abanyekongo n'abo mu karere k'ibiyaga bigari amateka yaho, umunsi ku wundi akoresheje imbuga nkoranyambaga zirimo X. Mu gihe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihanganye n'ihuriro Alliance Fleuve Congo 23, Babunga yakunze gukoraho ubusesenguzi bugamije kugaragaza uburemere bw'iki kibazo, akanyomoza abakwirakwiza icengezamatwara rishingiye ku kinyoma. Tariki 27 Gicurasi muri uyu mwaka, uyu nibwo yatawe muri yombi nyuma yaho inzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zimushinje gukorana n'ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 zibishingiye ku busesenguzi akora kuri intambara. Hari amakuru avuga ko Uburundi bwashakaga ko itabwa muri yombi rya Babunga riba ibanga rikomeye, kandi ko bwari bufite umugambi wo kumwohereza i Kinshasa, ariko ko bwabaye buretse ubwo yajyaga ako karubanda. Ukuvuga amakuru yitabwa muri yombi y'uyu mugabo amaze kujya ku karubanda nibwo ibyo kumwohereza i Kinshasa byahise bisa naho abihagaritse cyase bihagaritswe. Shiti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye makuru agezweho kuri aya masaha, rero munyemerere mbashimire cyane mwe mwese mwabanye natwe, abagize uruhare muri aya makuru, abaduhaye ibitekerezo, mwagize neza, mwakoze cyane gukurikira amakuru ku Ibendera TV. Abantu mwakoze like mwese ndabashimiye, abantu bashyashya mwakoze subscribe namwe mugiye kuyikora ndabashimira cyane. Mudahari nitwabaho, nari imbicuritse mudahari nitwabaho kubera yuko tubayeho kubera mwebwe, ndabashimira cyane. Rero ku Ibendera TV turabakunda, mwirirwaho, mugire weekend nziza, mugire amahoro n'amahirwe, Imana ikomeze kubana namwe no kubarinda.